لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dari kita niyo zaman nato ini, zaman amuin dauhat na to sin parusupuan na to, may nang lutuanan, kamatukan na to dito hadarat sin Allah Ta'ala Allah kanakana, at tayo rin ang kurumulia amin pagpatuntum haliyaw nini, di na akong palugay, wayro na ruwayang dekan Sheikh Abdul Nasir Rahman, fal itofadal siya dato. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulirin dito mga kakasih sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tiranan. Dari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu hakawiaksahan. Umatud na isab kami ganap pangadjian maun pahadarat sing kamu. Hari indi inna inabutan sin suara ini. Adapun in ganap pangadjian yatud namu maun pahadarat sing kamu. Ayat hangpu tag-isa Hasuratul Hajj.
lagi-lagi masi-masirakitan ni wa pangadjian bunga sin pag-iman habunga sin pag-iman papasinguran kato taniyo in kaagi nag-amal iminang sindaakan limayo sinliangan nagtaat pa Allah Ta'ala iwan nagibadat kanya in kakahinang im mga bariman usog iwan bariman babae. Mga kakasinsin Allah Subhanahu wa Ta'ala in amal sin sila yaddo ajruha azimun fid dunya wal akhirah. Hangkan papasingurun kita niyo kanila sabab sa barang hinang nila asiwi iwan dakula wajib iwan sin sunnat mabugat hatitimbangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pawayron dapat mga anak apo timbangunin amal taniyo hatimbangan kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga sabab yan ayaw kita niyo magpuha-puha. Ayaw kita niyo maglamma-lamma. Sabab kal na hawpin waktu na to. Hikaruan niya natikop kita niyo simpit na sa taod-taod pit na haumat hinapusan. Mga anak po, tengukan taniyong parman sin Allah Ta'ala riha ayat ini. Pamandukahan taniyo. Supaya kita niyo di malusot bang aun lungag. Iwandu, supaya kita niyo ri malawong bang aun kalaungan. Iwan supaya kita niuri magpahil-pahil sabab in syaitan kauhaan tagupat kajam amod tuwing kabayaan nila. Firman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wa minan nasi man ya'budullaha ala kharf. Kaya waitaan kita niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala aun daing mga manusia mabasag sila magtag-ipon patuhan. Hindasyo sila yan. Mga sila wala miyakada kabayaan sintuhan. Sa indaawa nila nagtatag-ipon sila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biya din ang kayasin pagtagipon nila yan patuhan. Aun turid to. Di kabayaan sin Allah Ta'ala. Sakawa kabayaan nila. Unuin to yan. Into ini amo na ining kaya juja na si manusia. Ala taraddudin. Nagduruwa-ruwa siya magibadat patuhan. Bukun matutuo din pagibadat niya patuhan. Hikarua. Ala dha'fin. Yung pagibadat niya patuhan, lamma. Kinwala siya limamma.
Ikatu yung pag-ibadat niya patuhan ala syak. Nagduruwa-ruwa. Mga anak ka po, imbar iman, tiyang kisan nila yung biyahe ni Ragbus. Sa kunpidini, di man jari maghawal-hawal ka wa pag-aagama. Di ka man jari magduwaruha pag-aagama. Di man jari maglammalamma ka wa pag-aagama. Sabab bukunan tara mo iwan sin pagkahimu, antara mo sayan iwan sin nagpapanjari kayo. Mujab-jab pidini. Nagduruwa-ruwa siya, nagahawal-hawal siya, tumunay sin pag-aakama. Amuyad timpya bay takatutan yung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na imanga sila yan, paman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Bangaon dumatong kanila, dumagpak kanila karayawan. Karayawan di hadunya ini. Khairun dunyawi. Mataud sin. Mataud kasanyangan. Mataud pagmain-main. Itma'an nabi. Dumayaw yung pangatayan nila. Dumayaw yung suara nila. Dumayaw yung pito ang gauta baran nila. Amad to mga anak po. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Nawang aun. Dumatong kanila. Pabaran nila, paahli nila, palaumsing kauman nila. Kasusahan, nagminus na yung sin, nagminus na yung karayawan, nagminus na yung pagpasyal. Mapinda na yung pangahimuan, pamahihuan marayaw, papamahihuan mangi. Mapinda na impangatayan marayaw, papangatayan mangi. Mapinda na insuara marayaw, pasuara mangi. Mapinda na impito ang gauta marayaw, papito ang gauta mangi. Yan mga tuan. Imbiyay ta sin Allah Ta'ala. Na, ada po ni mga sila bariman. Timangkis sila haddo. Usog babae, maas bata, timangkis sila kakahinang bihad turagbus. Maita sila timangkis, khasirad dunya wal akhirah. Amunad tuin sa lugi-lugi. Kalugian dunya, iban kalugian hadlaw akhirat. Mga anak po. Imbar iman usug, imbar iman babae, namimista. Nag-audit, dumadlaw. Uno ba yun? Naguntong na siya kabayaan sintuhan? Ampay mga yadto, naguntong nga kabayaan sin napso, naguntong nga kabayaan sin syahwat, naguntong nga kabayaan sin pikilan, naguntong nga kabayaan sin sila, iban sin sila. Khasirat dunya, naluwi da sila riha dunya, mainkan maraw parasahan, mainkan maraw pagmain-main, mainkan masaraping pagkaon, mainkan masaraping kataan. Khasirat dunya, luwi da sila riha dunya. Maita. Wala sila kimuyag hakabayaan sin Tuhan. Wala da sila naglas hakabayaan sin Tuhan. Wala damisan sila nagtagipo na kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Khasirat dunya,
lugi sila riha dunya. Hindi lugi sinaon dirihilan sintao. Way sila ririhilan sintuhan. Hindi rihilan sintuhan kanila, napakay nila hakabayaan nila. Wala nila nakapakay hakabayaan sintuhan, may kaning karayawan kanila ra, di da maggunain tuan karayawan sa rawa bangmayan sadya sila makadhabautan in kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, wala na luwi bari na dunya. Wala na luwi sing karayawan dunya. Bangaon na karayawan ni ring Tuhan, aon na karayawan ni hapagkahi. Ampain sila yaon, karayawan hapagkahi, way karayawan hanagpapanjari. Kasirad dunya wal akhirah. Nalulugi hakawhi dunya, nalulugi hadlaw akhirat. Nalulugi in jasad, nalulugi in nyawalihan. Amo yan yung mga bariman, timangkis sila biyan dagbus. Bukon sila nalugi diha dunya, bukon da sila malugi hadlaw kana may tayaddo. Sabab wala sila miutas. Dahil hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amanu wa amilu salihat. Nagparat siya, iwan iyamalan nila, in kabayaan si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Zalika huwal khusranul mubin. Inlugi di matawang, amunin lugi pag-akama. Inlugi nagbibisnis yaw na laum sinda iraliaon, hamulyaon, manjari kau tabangun simbangko, manjari kau tabangun sindayahan, manjari kau tabangun sindawulahan sipak, manjari kau tabangun sin internasyonal. Ampain lugi pag-akama, ay makatawang. In makatawang da amura in tiap-tiap siyulakan. Dahil nga sababihan, mga anak ka po, magmuhot-muhot kita niyo umupi. Magmuhot-muhot kita niyo simingod. Sin kabayaan sin Allah Ta'ala papasinguran kato taniyo, amo na yung mga sila amanu wa amilus salihat. Zalika huwal khusranul mubin. Inna sabot yaddo. Amo na yung sa lugi-lugi. Lugi amad. Lugi matarang. In lugi amad, tiuod niya nagpalugi. Kaya ingatan niya na lugi na siya madtupa. Mga anak ka po, imasa na to ini, nakabidda din hamasa na kauna. Biyadinin hantang niya, mausing karayawan mahinang mo. Bang mausing karayawan mahinang masigla day sabi mangi. Sa taud-taud karayawan. Na, dahil nga sa babiyad to, in Allah subhanahu wa ta'ala, diya kuyag na imbar iman. Di saan magkasusa imbar iman. May ta, piya kukuyag sila sin Allah Ta'ala. Ampay bukon bar iman, pakuyagon sila sin tao. Pagpakuyag sin tao patao limited. Aun diyang kaan niya, ada po ning pagpakuyag. In mahasut si mahatinggi. Pamanga sila bariman usog, iwan bariman babae. Piya kukuyag diya dunya, piya kukuyag haadlaw wanakana. Paman sin Allah Ta'ala, Inna Allah yudkhilul ladhina amanu wa amilus salihat
Sa bunal tuod palman sin Allah Ta'ala in siya Allah subhanahu wa ta'ala. Siya'y magbabaya-baya. Way makapagbaya kaniya tunggal da isa-isa niya magbabaya-baya. Imbar iman, habihad tuwing kahantang niya, kiyukan magtuoy. Imanita sila kiyukan, hat bihad tuwing kabtangan, palman sin Allah Ta'ala, sabab, iaanad nila inatay nila, ti mataalok pakawayaan si Tuhan. Iaanad nila, insura nila, pabutasun di nga kabayaan si Tuhan. Iaanad nila, kawahan tagupat ka dyan, mimpito ang gauta baran nila, hakabayaan si Tuhan. Dahil nga sa babyad to, makuyag sila. Inna Allaha yudkhilul ladhina amanu. Sa bunal to din Allah Ta'ala, pasurun niya yung mga bariman. Pasurun pagkain. Pasurun na yung mga bariman usog, iwan bariman babae, kalna, iagad nila yung pag-iman, kabayaan sin Tuhan, iagad nila inhinang kabayaan sin Allah Ta'ala. Pasurun pagkain. Sulga dunya, iwan sulga adlaw akhirat. Maglalagin tawang haunin sulga dunya. Haunubayan lang na pagpapayuan, haygaddakat, hataasbud. Haunubayan lang ng sulga dunya. In sulga dunya, ug iwan kuyag, harap patuhan. Inaon ko, giwan kuyag niya riya dunya, kabayaan sin Tuhan, harap niya yan pasulwa. Inaon ko, baya niya riya dunya, hakabayaan sin napsu niya, hakabayaan sin sahwat niya, harap niya yan pauno. Ila nari jahannama wa bi'sal masir. Harap niya pakayo ha pinal ka jahannam, amo na insangi paghulaan. Waliyadu billah. Dahil sa biyan mga anak ka po. Manganal kita ni umarayaw, sindi matuha masana to ini. Inna Allah yudkhilul lazina amanu. Sa bunal tuod, magbabaya-baya magpasud Tuhan. Siya yung tagdapo sin sulga. Siya yung magbabaya-baya sin sulga. Siya yung magbabaya-baya sin kabayaan niya. Siya yung kabayaan niya, tabang hinda siyo. Amanu wa amilu salihat. Namamarat saya sila, iaamalan nila. Uno'y niamalan nila. A'malun ajruha ala Allah. Hinang intungbas niya sa lagu-lagu pa Allah subhanahu wa ta'ala, sumabot kita niyo. Ika-isa, as-sabru bi anwa'. Masabar laong yung mga bariman. Matataas yung mga bariman. Hatu kasabar. Imbukun bariman, hamuk de nga tu kasabarway. Nalupi-pi sila. Ampay bariman, hatu kasabar, napakay nila. Unin tu kasabar yan, hikaisa. Tiatasan nila inda akan sintuhan kugiwan kuyag. Yukukan. Naimbukun bariman, Allah Tuhan di makatatas. Maknasing sabar, katatas himinang sindaakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bariman kaya tatasan nila. Dahil nga makat kaya tatasan nila raakan sintuhan pagsambahayang. Wasta'inu bis sabri was salah.
Maita nila't kaya tatasan, nangayo sila patuhan tabang. Maita mahunit yung prakala sa bayang mahunit, sabag magbati, ikaw sin subo-subo. Sunat sa jahasubo, in pahala hirihin sin tuhan, labi rin sin langit, iwan sin luon, iwan lupa. Atau tuhan di karihilan, imbar iman. Iapas nila yung biyad duragbos. Siyabalan nila, siyatasan nila, biyasin katatasim mga bariman na kauna rin kanila. Unin agi, amin sunukun nakaw, amin tamaun nakaw, amin tuktukun nakaw, di kau pasambahayangun. Sambahayang nakaw. Huwag naman ugtok kayo mo. Huwag naman unog kayo mo. Bang tao, sa bang saitan na rumadlaw susunog ka. Kaya imbar iman, nangayo siya tawang patuhan. Ta'inu bis sabri was salah. Pangayo kamu tawang kasabar patuhan hasabayan. Imbar iman nangayo magtuoy. Dahil nga sa kababiyang kaya sabalan nila, kaya tatasan nila magsambahayang makalimahang karumang kaadlaw. Imbo kun bar iman, yan maglalawag dalil, asal da kita nulong na sambahayan. Maguno pa kao, magruko, magsujud, sin asal da kao sambahayan. Lihakan nila naraawain parmansin Tuhan, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawkuta. Dia awahan nila, nari nila pagkahakaran nin ayat, insambahayang nawajib hakataan waktu. Ibar iman siya balan niya. Ikaruwa sabal simbar iman, siya baran niya lihangan sin Tuhan. Kaya sabalan, may tanangayo sila patuha. Di nila tudin ang ini katu sabar. Siyabalan nila inuno na piara tong sintuhan kanila. Pabaran nila, paalta nila, paahli nila, wala sila namong pangkalpatuhan. Unimpya mong nila, Qadarallah masya'a fa'al. Pakadalan ding Allah Ta'ala, tupungan ding Allah Ta'ala, siya magbabaya-baya, sing kabayaan niya, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Usog marayaw, babae pilihan. Amiyad to mga tuwan, na, unin betak sintuhan habihad ting kahalan nila, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini tumbasin Allah Ta'ala kanila. Siyabalan nila indakan. Siyabalan nila rin liangan. Siyabalan nila na intutukasan kanila sintuhan. Huwag paghisab kanila. Kuno yan yung price kanila. Yan itong mga anak po. Sila yan itong pasurun. Hikarua, al'apu anin nas. Diyan yan nagmaap-maapin tao. Nangayo siya kamaapan. Dahil nga sa babiyan, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lajim al-istighfar, hisiu-siu inta ututukan nen lapal astaghfirullah alazim. Pasanyangun siya sintuhan. Hiig siya rin nga kasusahan. Dihilan siya rijiki sa taod-taod. Sa yan mga anak po.
Nah, unin beta sin Allah Ta'ala, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Siyusin nagmaap-maapin na. Naghatul na, diayaw na pakaniya. Intutungbasan nila yan sa rayaw-rayaw hadlaw kana. Ang sabab yan, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Yung mga sila nagmaap, nagkasilasan na, lawin la sa sintuhan kanila. Magkakunahan kita niyo mga anak apo, amo yan, iniamalan simbar iman, kawan tagupat ka dyan. Nangangayo patuhan, nangangayo papagkahi. Uno pa yung sugpat sinadis. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Ay ikaw manay ko din nga dunya. Bang mo katumtuman da pangayo ko kamaapa. Malagbo yung paghukom hadlaw kaun susungon. Bukon tao, iban tao. Antara na sintuhan iban sin ipon din. Para kala dakula. Siya hindi inihat kita niyo magkahimaghukom. Para kala dakula na. Nah. Rasul sallallahu alaihi wasallam diulansangan kita niyo. Unin pamulansang kato taniyo dua. Hangkan sila yadto. Yasud sinallahu ta'ala sulga. Sabab masabar sila. Sabab nagampun nagmaap sila. Lagi nang hindi ruwa sila rumadlaw. Ang paindua sanjata. Ang paindua hikarayaw simpangannal. Ang paindua hikahuhut sinatay. Ang paimpanghinduwa harap patuhan. Hikakusog simpangandul. Sin manusia patuhan ni. Dahil nga mga ruwa asim mga sahabat. Hindu sinjunjungan kanila. Yamalan nila rumadlaw. Allahumma rujukna. O Tuhan namu. Mangayo kami kay mo rijiki. In rijiki pangayon namu kay mo bukun pagkaon, bukun pag-inom. Allahumma rujukna hubbal Qur'an. Anog hara irijikin atay namu mala sa Qur'an. Muran mga tuan. Pabila kau lima sapat pa Quran, lasa patuhan. Pabila kau lima sapat Tuhan, mabukaing katan pia panjakir kaimu. Palihalaun kau sinallahu ta'ala, wairun makapag arut-arut kaimu. Sababing gapi mo Tuhan. Tayan mga Tuhan, fi zimmatillah. Alam kau pamalihala sin Tuhan, sindu miwan sinadlaw. Ahmad tindua, Allahumma rujukna hubbal Qur'an. Tuhan namu anu garan kamu, bangman kami malasa Qur'an. Sabab amu yan nakarun sin jantung na to. Amu yan nakarun sin jasad na to. Amu yan nakarun sin nyawalihan na to. Uno pa, wa fadlil Qur'an, iwan karayawan sing Qur'an. Pula-pula mo matud kau pahala, duma kau pahala, masa kau pahala. Nabiyadin na bang muyam malan na? Katan gaita sing Qur'an. Amo tinikasan niya nga kabuhi iwan, akamatay. Uno pa, Allahumma rjukna bi barakatil Qur'an. Iwan utuhan namu, anugaray kami. Bangman kami, anugaraan mo barakat sing Qur'an.
Uy, noon mabarakat sa katanin ni. Amo rin Quran. Mangin tao, maig na siya rin habarakat sing Quran, bukon na barakat. Mulka na, bala na, waliyadu billah. Dahil nga sa babianin bariman nagtag-ipon patuhan ala basira. Ingat mo na. Ala yakin. Tugot sila. Ala ikhlas. Nagihilas sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na uno patuanin dua yan. Allahumma rjukna binuril Quran. O Tuhan na mo, anong haray kami rijiki? Sahayasing Quran. Nabini na sintaw yaw ning kataan ilaw. Labi aw laka ano ba adlaw yawn? Masaway langit, masaway gitong si langit, masaway gumi. Uno pa, Allahumma rjukna birahmatil Qur'an. O Tuhan na mo, ano haray kami rahmat? Pagkasi paglasa, hapang hindu sing Qur'an. Buko na pangindo sin badyo, buko na pangindo sin taumpa, buko na pangindo sin patta, buko na pangindo sin liungog iwan kita. Puno pa mga tuan? Allahumma rjukna bihidayatil Quran. Ewan o Tuhan na mo, ano harai kami rijiki, hidayat pamandu sin Quran. Amo yan mga tuan. Amo yan ini ang malansim bariman usugiwan bariman babae. Dihil kanila sintuhan, wala nila papiyang ngayo, dirihil na asar. Uno patuan, Allahumma rjukna bishifa'il Quran. Ewan utuan na maanug harai kami. Bangman kaulian ning sakit na mo, yung problema na mo, sin panghindo ha Quran. Shifa'un lima fis-sudur. Hipagpauli sin pangatayan. Sakit pagigil, pagjangki, pagtakabo. Uno pa mga tuan, Allahumma rjukna bisyafa'atil Quran. Iwan o Tuhan na mo, ano haray kami, bang man kami masyafaat sing Quran. Murah-murahan mga anak po. Amo yatin baugbog simbar iman usug, iwan bar iman babae. Amad timpang hinduaan nila sindumiwan sinadlaw. Papasinguran ka to tanyo, bukun mahunit. Gaman, ikasanyang singkitan nyo, ikapagmisra, simpagkasi, iwan paglasa. Natubtob na rin to, mura-murahan. Magtaayon kita nyo, hakabayaan sintuhan. Uuhon na to yung jasad na to. Uuhon na to yung nyawalihan na to. Pataalukon na to pakabayaan sintuhan. Ayaw na to na pataalukon pakabayaan na to. Sabab apabila timaalok pakabayaan na to. Nakabayaan na to yung favorite na to. Sagawa pataalukon na to na pakabayaan sintuhan. Sabab amod to intartan to hikasanyang kato tanyo dahil di dunya sambil paadlaw akhirat. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad. Wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub.
اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.